Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut Nongïalam jong ke Meghalaya Commercial Truck Owner and Driver Association. Kila Shah ki Pulit ke Mauring Keneng East Khasi Hills District. Kat babun ngut ki khot kila Mynsaw no kejimpulan kam ki Pulit de ki tear gas. Ban penprai ki pat ba ki bependong jinya ki Mauring Keneng. Habekran bat Nongïalam ke Mctoda Jantia unit uba kemen mersyang. Uliat hu baga Jingkawang tear gas ke rajah kapor kemba khat arsteng senya jong ke santarik naiwing. Habakinong yakhi kidang pakhang yaki trok ki betemu banyat wat habdeng ke jinyakhi ban sangi kitmar nagi karkhana dobilat ki badan hakathan East Jantia. Uliat hu baki Ngut Nongïalam ke Mctoda ki bala syatan haki Pulit ki long umok slander marngar President ke Mctoda Central Body bat uba hebor pariat President Mctoda Jantia unit. Laban kedo baga Meghalaya Commercial Truck Owner and Drivers Association kelas sedang yaki jinyakhi sangi kitmar haka arpoh nyotarik risau bandawan ki karkhana penmi dobilat bat klinker bagi day ban siu ya ke bai kitmar ke bayahab bat kedor ke bal penbet de ke sorkar jila. Haki hendru sngi ki dokot ke Mctoda ki pendong ke jinyakhi hasurok juwai bypass hasumer mi Mctoda kli Dershi West Giant Hills District hendai haka south tarik risau ki lekendria ajakano Mauring Keneng East Khasi Hills District. Bagi Pulit kini ada kan? Kiwan tu ada kiwan yang nak kini kita baru Pulit ada kan? Kini ben. Lalu kini baru yang itu haki Pulit kiwan bom ada kan? Wan mai bersama macam ni biar tisu. Bagi kan apa lagi? Bagi pada lagi kilat.